Mama igama umbani ovela ngapho yena? Mina UPhendukani Ncube, Mrs. Sikhosana ngivela eNyathi eBubi district. Uyalima lawo mama? Yebo, ngingumlimi omkhulu. Akusitshele khonapha ngohlelo lolo leNtuba uthi uhamba njani? Siyabonga kakhulu ukuthola uhlelo lweNtuba. Safundiswa ukubana senze ngama-raised beds ayiwo asinikeza indlela elula yokulima. Ungenza i-raised bed ulithelela nge-drip system. Awusithathi isikhathi esiningi usengadini. Njalo sesisenze imbheda eminingi kakhulu, sesilezivuno eziningi, sesithengisile sathola le mali encedisa abantwana ezikolweni. Enyathi lapha kukhanya indawo yomileyo ke manje amanzi ayathola njani? Ngokusaveya okwaba khona amanzi sawathola ku-45 meters. Kwenza i-drilling? Kwenziwa i-drilling. Awutshela abantu abakhona lapha lokuthi ama-project la inhlelo zingabantu abangaki lapha? Engadini singabantu abangu-14. Inhlelo esifisa ukuthi sizenze ngoba kwakhathi sisalima ingadi ngoba sigejelwe last year. Sisalima ingadi esifisa ukwenza i-project yama-broilers, lembuzi, lenkukhu zamaqanda. Kukovuka uzenzele lapha eNyathi la? Kukovuka uzenzele impela. Uthini ngayo ke intuba le? Siyayibonga kakhulu intuba ngomsebenzi omuhle esenzele wona, indlela esifundise ngayo, le ndlela esiphathisa ngayo ngoba besilohlupho lwamanzi esigabeni sakithi, vele amanzi ayahlupha. So abazali bebehamba imango emide besiyadinga amanzi, lezifuyo bezithwala nzima ngesikhathi sesomiso, kodwa kwamanje sesilemanzi eduzane njalo sesisikhe empompini, sisathwala inzima sikotshoza.